Helo bawb a chroeso I Gareth. Efo fi. Gareth. Chatshow, dio basically, ia? Helo. Helo. Iawn, met? Rhydian hyd. Ia. O'n i yn Creision hyd o blaen. Waw, Rhydian hyd. Neu Jonathan o Rownd a Rownd. Gawn ni clap I fo. Waw, ovation. Sori, sgynna I'm cynulleidfa fwy. Oedd neb eisiau dod I weld fi'n gofyn cwestiynau I chdi. Felly, Rhydian, be mae Creision hyd yn neud dyddi yma? Ta be, nath y Creision hyd sort of dod I ddiwedd, ie? Cos nath un o'r hogia mynd I Dych chi 'di gorffen? Australia. Do, met? Chi di Creision hyd I gorffen? Do, sori. Wel, pwy nath orffen efo pwy? Nath un o'r boys mynd I byw I Australia. Australia? Do, nath un arall mynd I Llundan. Ond rwan ti efo Rifleros. Na chdi, ia? Ti'n abo hogia pandana? Ynddo? Reit, Rifleros. Mae yna deryn bach wedi deud wrtha fi bod chi ar Facebook. O, yndan. Mae gennych chi 113 o likes. Sut ydych chi wedi cael cymaint o likes? Wel, nath Griffs yn y band. Griff Rhys? Na. Griff Lynch? Na, ci. Griff Rhys Jones? Un newydd, dio. Griff newydd. O, iawn. Mae'n ei newydd anna. A pwy arall sy'n y Rifleros? Boi o'r enw Sean a boi o'r enw Garmon. 4? Ie. O, iawn. Iawn, ie? Fos da Creision hyd. Ia. A be mae pawb yn chwarae? Musical instruments? Ia, so, pawb ar gitar neu bass neu drums, de. Sori, nes I zonio allan o hwnna. Reit cyn I ni fynd, O, good. mae gennym ni just amser am cwestiwn yr wythnos o Twitter I ti. Lle mae hyd di mynd? Mae'n just di mynd, met. Mae'r magic di mynd, de. Dim mwy o hyd, sori. Rhydian hyd, bob! Diolch fawr. Diolch. Ffona. Ie, trwy drws. Ie, nice one. Ta-ra. Ta. Oedd hwnna efo bod y rownd.